were identified in the 3 provinces as ghost employees are those employees who either resigned. Iphiko elikhethekileko labofokisi SIU lithi hlangana nokhunye likutholileko naliphenya kwaPrasa ukuthi abasebenzi esele bathokoze umsebenzi besolo bayihola iphelele imali. Raise your right hand and say, I affirm. I affirm. Siqala ikhambo likaNgqongqotjhe walokhu ongasekho ephasini uPravin Gordhan namalungiselelo okubekwa kwakhe. Siyalochisa sitshaba esihle sekosi siyathokoza kunifumana isilindile nendaba zesilebelo ngo5:30 ku SABC1 akwande. Iphiko elikhethekileko labofokisi lithi lifumene ukuthi iphiko lezokuqalelelwa kwabasebenzi kwaPrasa libuthakathaka kakhulu. Lokhu kunjengombana kuphenywa ukuthi kusese nabasebenzi abangaphezulu kwekulungwana namakhulu amabili ekhabe basebenza kwaPrasa nabanye sele bakhamba kodwa solo bayahola. I-SIU ithi iphenyo labo beliqala ekhulu abasebenzi abangekho kokungabi khona abayi-1277 KwaZulu-Natal, eGauteng neMpumalanga Kapa. Batsho sebaqedile ngengcenye yamacala la. Iphiko lithi kambiso yemtshini yePrasa akhange yahlelwa ngobutsha nakuhamba abasebenzi aba baragela phambili nohola naphezulu kokuthi bangasasebenzi khona. Nakusenjalo ku-Road Accident Fund i-SIU ithi ifumene bona kukhutshwa imbadelo ezibuyeleleke kabili ezi-102 enkampanini zamagcwetha. Ithi kwakhutshwa budlabha namakontraka anikelwa abazokwenza umsebenzi amanye wawo abalelwa pheze kubhiliyoni yamaranda. That the employees who were not were identified in the 3 provinces as ghost employees are those employees who either resigned at the time or their contracts expired or they are on retirement. Kanti ofisi yomhloli ncwadi zombelele iJediscope abona ikhampani yemphaphamtshini iSouth African Airways yanikelwa nguhulumende 38.1 billion yamaranda yokukhibelela. Imali le yabhadelwa ngengikhathi ezihlukahlukeneko. Kanti ekhasini lethu leFacebook sibuzwe ngayo indaba le yephenyo leSIU ngabasebenzi bakwaPrasa abathokoze umsebenzi ekuthiwa bahola sebakhambile nakumbona ukhelandela mbukile. Kubi akuphenywe balandwe laba basepentshelini angeke phela i-tax money is then taxpayers money le. Indaba ye-corruption eSouth Africa seyi-beyond repair. Government yethu strong i-corruption. Government yethu i-corruption is strong. Inkohlakalo la eNingizimu Afrika umthetho wakhona ukudla kwakhona. Mababuyisa imali kaHulumende yonke lesebeyidlile. Qobe eminyaka umbuso kumele ukuthi ubhele out ama-state owned enterprises ngento yangabomu. Akuphenywe Prasa iSouth Africa ibolile ngobulelesi. Umthetho awudlale indima abantu abo ababotshwe. Esengathi umthetho ke la ungathatha indima yawo beboshwe abaphathi noma abanikazi baleyo company leyo. Taba ishotisha batho ba bang ba ba bereka gore ba create dinyakwa tsa bona gore budget iba enyane. Kunyabura laba bathu abaphezulu abaholela bona laba bathu abanikeza imali ababona ngeke bemane beyingelele nje ema-office beyiholela imali. Uyazi ukuthi ungembangale uthole ukuthi ngempela lento le kade yaqala ukwenzeka. Ama-HR kumele aphendule, financial department kumele iphendule. Umbono ngeumbukeli SABC ayizokuthosa umlando ukuziphendulela ngombono wombukeli. Ungqongqotjhe walokhu wezemali uPravin Gordhan osele aziyele kibo isemkhulu uphethe inkhundla enrathu eminyakeni 14 edlulileko.
Siqala ikhambo lakhe lokubekwa kokuthoma njengongqongqotjhe eminyakeni phezulu 15. Gordhan waba ngungqongqotjhe kokuthoma ngo-2009 ngemva kokukhethwa ngumengameli walokhuya uJacob Zuma njengongqongqotjhe wezemali. Wayengasilunga leParlamente kwangaleso sikhathi. Kodwana-ke ngokomthethosisekelo umengameli uvumelekile bona angaqatsha abongqongqotjhe ababili abangasimalunga weParlamente. uGordhan wafungiswa lijaji eseleyazila kiboyise emkhulu uLanga ngomhayili ka-2009. Raise your right hand and say, I affirm. I affirm. Uthethe isikhundlesi uGordhan iSouth Africa isebujameni obumbi bomnotho. Despite some of the differences we might have expressed today, we agree on a number of objectives. Firstly, we want to stop and end state capture. Secondly, we want to fight corruption wherever we find it and fight them on a non-political party basis, but indeed as South Africa as a whole. Thirdly, we want to improve governance in our institutions and increase accountability. Makhetho wango-2014 wathatha isikhundla esitsha sobungqongqotjhe bombuso hlanganela nezabaholi bendabuko. Wabuyiselwa godi esikhundleni sezemali ngemva kokuthi kubekwe uDes van Rooyen isikhatshana ngoNobayeni ka-2015. Ngemva kokuthi umengameli aqotshe uNhlanhlanene njengongqongqotjhe wemali, uGordhan uragele phambili nokuba lilunga leParlamente le-ANC nokuba ngungqongqotjhe wamabhizinisi wombuso ukufikela ngomhayili umnyaka lo. Unokufa umkhukhuthele esele azithathele umhlala phasi. Njenganje silalamela umbikindaba wethu Simphiwe Makhanya osekonzweni yesikhumbuzo kaGordhan eThekwini KwaZulu-Natal. Akwande Simphiwe siyakwamukela. Ungakhe usibekele kafeatureana bona kuhamba njani ngapho. Siyazi bona uGordhan uthome ku-ANC nakeze politiki asesemncane khulu. Athini amalunga we-ANC ngaye? Impela zakwethu ngibingelele kuwena kanjalo nombukelo indaba ngalesi sikhathi isiqalile ke inkonzo yesikhumbuzo lapha eThekwini yaloyo owayengungqongqoshe eningizimu Afrika umnumzane ke uPravin Gordhan. Uza kuthina nje iqale ngicabanga ukuthi ke ecishe emizuzweni emihlanu edlule nalapho khona ke ANC itheke ayithathe ke leli thuba lokuthi ke ikhumbule imisebenzi ke yakhe umnumzane ke uPravin esakuhulumeni. Kuzokhumbuleka ukuthi ziningana ke ikhundla ake ayibamba kuhulumeni walapha eningizimu Afrika. Ngikhuluma ke ngodaba lokuthi ke waba ungqongqoshe wezemali waphinde futhi ke waba ungqongqoshe wezokubusa nokubambisana ngomdabu cooperative governance and traditional affairs. Waphinda futhi waphinda ke waba ke ucommissioner lapha ke kwa South African Revenue Services nokuyisikhundla ke asibambe ecishe iminyaka eyishumi esiqhoqhobele. Kuningi ke osekukhulunyiwe ngaye umnumzane ke uPravin njengomholi kahulumeni futhi ke nangomholi walo iqembu ke iAfrican National Congress. Abaningi ke bamchaza njengomuntu ke obesebenza ke ngokukhulu ukuzikhandla ukuqinisekisa ukuthi ke iningizimu Afrika ke iba ngcono. Uzokhumbuleka ke futhi ukuthi waba neqhaza ke futhi elikhulu ekulweleni ke inkululeko yakuleli. Lapha ke abaholi beANC bahlangene kanye namalungu eANC ke ngobuningi bawo ukuzokhumbula ke impilo yakhe ke umnumzane ke uPravin Gordhan. Kuningi ngaphandle ke kwabo sekushiwo. Kuzokhumbuleka ke futhi ukuthi nasenkundleni zokuxhumana bakhona ke abaphawulayo abamtusayo ngeqhaza lakhe ekwenzeni iningizimu Afrika ibe ngcono ikakhulukazi kulezi inkundla zahulumeni ke abeningezwe zona. Bese kuba khona futhi nalabo ke abamgxekayo abathi ke akenzanga kahle neze ngesikhathi ke enikwe ke leli thuba lokuthi ke ahole lezi ikhundla ikakhulukazi umnyango lo esingathi ke owamabhizinisi kahulumeni lapha kuthiwa ke public enterprises. Kepha ke namhlanje esikulindele ukuzwa kuloyo oyilungu lesigungu esiphezulu kweANC umnumzane ke uSibongile Besani ukuthi ke sizwe ukuthi njenge-ANC bamchaza kanjani umnumzane ke uPravin Gordhan, bambone kanjani njengomuntu ke obejutshwe ilona iqembu ANC ukuthi ayolumela lapha enhlakeni zikahulumeni. Njengoba uza kuthina nje
sanda kuqala inkonzo phakathi ke kwabakhona osomabhizinisi esingathi ke abaqavile lapha eNingizimu Afrika kanjalo ke nosopolitiki abaziwayo ke ekakhulukazi lapha eqenjini African National Congress bayithamele ke lenkonzo yesikhumbuzo namhlanje. Kusasa ke kulindeleke ukuthi ke kube umngcwabo ke wakhe umnumzana ke uPravin Gordhan nalapho khona ke umengameli wezwe umnumzana ke uCyril Ramaphosa ezokwethula inkulumo ke yokumvalelisa ke umnumzana ke uPravin Gordhan. Kepha ke manje singayibusela ke kuwena intambo eGoli. Sithokoze Simphiwe nguSimphiwe Makhanya umbiki indaba wethu lapha kwa SABC. Nasiraga nendaba sifumana ezithi abantu abaningi lapha eSouth Africa abazibiki izenzo zokutheliswa bafunwe imali ngombana bayesaba singaphezulu kwenkulungwane ezithandathu izenzo zokutheliswa kwabantu bona babhadele ezibikwe emapholiseni ngokuthoma komnyaka ka2019 kufikela kumnyaka lo. Bangaphezulu kwenkulungwane embili ababotshweko imbalwezi zethulwe ekomidini yamapholisa eParliament zethulwa zinkhulu zamapholisa. Amalunga weParliament ahlathulule ukuthelisana ngokubhadelisa imali njengomraro omkhulu ilizwe lelicalene nawo nanyana izehlakalo ezizingabi kwakhulu nje. Abofakazi nabo abafuni kuhle ukuvela ngaphambili. IParliament itithonyekile ngalokhu begodu beyisolo ichukana nemiraro efana nale emihlanganweni ehlukahlukeneko. We've also started with a process, and this is the aim of today, is to tick the first box of really understanding what the plan of action is regarding extortion in the country. Ikoro yezokwakha ikoro eqalene nomraro omkhulu ngehlangothini lokutheliswa ngokubhadeliswa imali ethileko. Bekodwa amapolisa athi ubelelesobu bunomthelelo omumbi ngehlangothini lomnotho welizwe. Amapolisa athembele khulu kubahloli bobulelesi ukuthi babasize ukuthola ingqhema zalabo abathelisako. Kanti ayavuma ukuthi eminyakeni le ihlangothi lobuhloleli lehlile. I-office labongqongqotjhe libawe isizo ngehlangothini lemali nensetshenziswa. We are saying we are confronting them as we are. And we can safely say we'll be able to get this done. In terms of the resources also, as I said, we'll come with what we would want so that whatever operations we do it in terms of sustainability and making sure that it lasts. Ikomiti ibawe ukuthi kube nehlelo elikhanyako ukwenzela ukwazi kuhle ukuthi amapolisa asebenzela phezukwani ukulwisana nomraro wokutheliswa kwabantu ngokubhadeliswa imali lokhu. Umholi we-EFF uJulius Malema uthi konke kuhamba kuhle ku-EFF nanyana isekela lakhe uFloyd Shivambu akherukele kenye ihlangano. Uthi uzizwa akhululekile ngemva kokukhamba kukaShivambu. Malema bekakhulumisana ne-SABC ngokukhamba kukaShivambu ubujamo behlangano le nangohulumende webumbano. Sekudlule pheze isikhathi esingangenyanga uFloyd Shivambu abaningi kwajoin iMK Party. Umalema uthi iEFF isebenza kuhle ngaphandle kwemraro kanti ayisanabudlelwano noShivambu. Uthi banoShivambu bahlanganiswa umnqopho munye kodwa njenganje awakubhalile. The leadership of the EFF remains intact. Although his departure was painful, but I got some sense of relief. I don't know why. It was as if I've put down some heavy load. Kanjengoba nakuzokuba neconference yamakhetho ngoNobayeni, uMalema uthi abakakathwenyeki nakancane njengoba nabazobe babumbene. I do not care of any critique that will come because it's disappointed from EFF that emerges united in Nazareth. EFF is not going to die in Nazareth. Umalema unethemba nanyana ihlangano lelahlekele amavoti ngamakhetho wanonyaka uthi bengasiwa amavoti abo kwekuthomeni. Look at why did we get this result? Is because there are people who are angry with Cyril Ramaphosa in the ANC and who are fighting for Zuma and they've got no home. That's why they ended up taking cover under the EFF. Ngale kwalokho uMalema uhlabe kumbe uhulumende wokubusa ngokubumbana ngemva kwendaba amraro yokuhlikihlwa kweBella bill. It has failed. How can a minister not go to a place where the president is signing a bill? Umalema nangemgomo ye-EFF yemkhawulo. Nasibuye Ndolo.
You have to go to other people to have a shower, to have your washing done. But just take a drive through town and go and see how many pipes are leaking, where the water's damming up in the roads. Dudu amanzi okuhlamba ziyalila izakhamuzi ngokuhlayelelwa zizenzelwa ngaphansi kwakamasipalata weThaba Chwewu. Siyabamukela esigabeni sesibili sendaba zesiNdebele lapha ku-SABC 1 nawuqeda ukungena zisekhona indaba kanti nazikufundela kuyazifumana ku-YouTube, ku-Facebook naku-SABC Plus. Ukungaphakelwa kwezenzelwa zomphakathi kusesesithijilo esiragako kumasipalata weThaba Chwewu eMpumalanga. Izakhamuzi zila ngokuvalelwa amanzi, ukucinyelwa igezi, kunye nokonakala kwendlela nomthangalasisekelo ukuthuthwa kwensila. Umasipalata lo usole ukwanda kwesibalo sabantu abahlala endaweni le kunye nokungabutheleleki kuhle ngefanelo kwemali ezikolodwa umasipalata. Iyafadalala indawo yemashishini. Izakhamuzi zilila ngokungaphakelwa izenzelwa. Amanzi asesemthlago omkhulu. You have to go to other people to have a shower, to have your washing done, to use the toilet. You can't use nothing. There's absolutely no water. We're sitting with water restrictions. But just take a drive through town and go and see how many pipes are leaking, where the water's damming up in the roads. But we've got water restrictions. Akupheleli lapho, izakhamuzi zilila nangokuthi igezi ihlala ingekho. Nakuzindlela zona zimigodigodi azikhambeki. This dam must take over 100,000 litres, is empty at the moment. And this feeds this whole hospital and the hospital area and everybody and across the road. That is sad. But yet everybody pays their services. Nakukulapha khona kunuka phu isorichi. Njengombana isorichi le seyitleleza yagcina seyizenzela amadanyana. Mvanje seyitlelezela nemlanjeni oseduze. Nanje awukapheli umsebenzi wokwakhiwa kweplanti yesorichi. Umkhandlu wemfunda uvakatshela indawo le ufuna impendulo nokuthi kube nento eyenziwako. Umasipalata uthi sikhuphuke khulu isibalo sabahlali endaweni le nokwenza kube budisi ukuphakelwa ngokulingana kwezenzelwa. The main issue here is the revenue collection. A lot of people have connected illegally. As I've mentioned, that we are having a lot of invaders and people, some of them have tempered the meters. They are getting electricity illegally, and we are forever going out doing the raids. Nakusenjalo umasipalata lo uthi uyokufaka isibawo sokufumana ilicense yamanzi ukwenzela ukuthi bakhone ukufumana amanzi aphuma edamini kwena. Kezemali iranda liqinile lilinganiswa nezinye imali ezikolo. Njenganje asizwe inkwekwezini bona bazume bafikaphi akwande isihlahla. Siyathokoza namabona silothisa umbukelo khona usekhaya hlangana nendaba esiziphetheko enambama namhlanje. Umkhandlu kamasipala wakhona lapha eJohannesburg umhlathulule njengomuntu ebekade yasebenza ngamandla begodwa azimisele nokuthi yasebenzele umphakathi. Ihloko leyo khabe alkhansela lehlangano ye-Economic Freedom Fighters umushe Mphahlele. Ngale kwalokho inhlangano ezijamele abasebenzi eminyangweni wezamaphilo esifundeni seJingalanga ethagweni eJingalanga eNorthwest zithi zifuna umnyango wezamaphilo khona lapha eNorthwest uziphendulele kulandela isehlakalo sokuthi kwabonakala amasana asanda ukubeletha afakwe ngemabhokisaneni esibhedlela seMahikeng. Izakhamuzi zalapha-ke eMashishini eLeidenburg kumasipala weThaba Chwewu ziyalila ngezenzelo abazithola kumasipala loya. Ngezihlangana nezinye-ke indaba esiziphetheko enambama namhlanje sithokoza ithuba. Kuthokoze thina sibu asiloshise umbukele ekhaya ngelesithathu endamba masicalele ubujamo bezulu bona bunjani na. Sibona lapha ke ngapha izulu lilethwa moya omakhaza hle kuba Gqeberha lifikele lapha ke nge 60%. Nawuthi uyalicala eGqeberha litholakala nge 60% kuthi
indawo ke nge-30% siyacala ukuthi khona ke kusasa kuzaba kunjani na sibona lapha ke eGqeberha liqinile hle ngamathuba alinganiselwa ku-80% sibona lapha ke nawuthi uyangenelela esifundeni sangale nge-Eastern Cape liyancipha lithi 60% kanti ke ezinye ke sibona livulekile sithole lapha ke isilemukiso kunomoya onamandla owenza ukuthi ilwandle libe bukhali lapha ke eSewula nenarha yeSouth Africa kuthi kusasa kube njalo kodwa ngomoya loya owenza ukuthi ilwandle libe bukhali sibona lapha ke ligabhokile ngapho ngePumalanga Kapa abantu kuzafanele ukuthi bambathe bafuthumele kusasa ke eGauteng sibona ukuthi lona ke lifuthumele kodwa ke liza kuthoma limakhazana abo Bronkhortspruit lifuthumele ngakuleza ndawo zabo Pitori liyachisa nge-30 asiyocala lapha ke eLimpopo ukuthi ngakhani khona kunjani kuyashisa kakhulu eThohoyandou kuchise khulukhulu ePhalaburwa nge-39 kuthi ke kezinye indawo sibona libuya nganeno ngabo 34 esifundeni sangaleke ngeMpumalanga lifuthumele kubo Carolina kuthi lapha esikhukhuza liyashisa hle nge-34 eMiddelburg Malahleni sibona ke bo 29 KwaZulu Natal sibona imakhazana njengoba sibonile umoya uchidela nje khulukhulu lapha ke eKokstad nePietermaritzburg nangemva kwamadina nge-16 Richards Bay ipholile nge-22 iPumalanga Kapa ke yona ke imakhaza njengoba ke sabona ukuthi kunomoya omakhaza nje oletha igabhoko mbathani nifuthumele ke kileso sifunda ngaleke ngeJingalanga Kapa nakhona ke kumakhaza pheze imini yonke khulukhulu ke lapha ke endaweni zabo Ostwarren yenbathe nifuthumele eCape Town nge-15 Northern Cape sibona ke imakhaza khulu eSutherland ngapha ke ngeCarnarvon libuya nganeno iKruman yona ke ifuthumele nge-25 iFreystata bonakala ifuthumele endaweni ezinengi kuthi ke lapha ke esifundeni sangaleke ngeNorthwest khona ke siyabona ke ukuthi noma lizakuthoma lipholile ekseni likhamba lifuthumele ngokuhamba kwesikhathi asibonane kodwa ngesikhathi esilandelako dido Mbuyele indaba ezikhona kusasa ngelimi leSiswati nganti thina sikuphakela zona ngobunjalo kwazo ngelesihlanu. Nsayino Musa.